another malakan yam kanasin content baro jame bajeling take ring muchi tuok take a bun mejen ka apanal ka unit state wukare wike juba chala do kan cha na cha ga nak da do ko ne ko cha na kan ne choko jandang jokku ban jeling ga report meni another malakan yam kana dialo content bari report me bajeling ne to man kan ngaji no ngum la rode ban jilingan gwa man dan choda lad report ma kan link ke Kennedy al kan link me chato me bia link ka report mene report me no nga jaga chang yan dang ro idero ka pai baro ron kin dang ro jindang ro bakel report ma kan lat news ni diale ko ken no chala da Sudan Post men choda lad jene chala do ni choko jandang jok idero chakanak ne ko nak wa ka passenger ne jel ke boat nere jel ke bod kan ko na shana ke shirye ga moji chup kake do budan naka ne ke ana ban jelin ka je report me ngum ci to ke ngum le rode no bu kon dial tika ngaitin chala do ne te ke bun mi ci jen bod mo je da ka penal ana kan bod mi jen ke unit state wukare wiki juba ana ambur jen ka panalo kana unit state wa ka juba awada dop cha ka nyuru ka cha ka ambush and when mom cha ka ambusho ko jel ka gare kir no ka chobien ka Sudan's leg state kula leg state ka chobien tanin gwazmo wa cha ka chu dwan ma cha ne jandang doguro cha ka naka ka cine dang de shi ka ken chajo mo chajalat ke chajalar media shal ke Sudan Post netin kontin chari por me chajenung ikan logo no bi ko dien lat ko dorchi china chi glutun ka kari por me kana goro ba kwen ne ideal ki baling ne ideal ani ko kon shikani kala do ne kan pi dien dial kan ni jendang dugud baro bodo more de tege ne jendang dugud baro ala 37 passengers to trade netin content barke boot wa kwai ka pankin kana mujal kanani no kare yiëër ka jen Friday paiwe ala joga paiwe ajene boot jele telerekten michi boot e beno no chwad boot chwayo dwan maje kane de kon chare en tawre ruop ke to yiëër gwad mo chwane jandang de gudero chwakanak kane dang de karodien chula nyare dien ajane jene ka penal state no kane unit state ajane kenyam michine beno ko ngake je gwano chala no pinti ka security morong dino shi janda na chine je gwasi mo michi boda michi beno ne ne ka shobda shwa boda shwa yu mak no ka chure ga mo chu to ka ne ajane ne en boda mana na shaje bar gwal chane jandang jokku de chaga nektin kane dang di ti chicken kane dang di ti chicken ti kane shwa bodin chwa kan kane shi ka ket churu den len ko gwal ran barke botin chine di arudin yorpin jani shwa bodin chwa janang kane toni wa ku cooperate ka jan la nyamo la unit state kane leg state gwal ran la na ka tini chiang ngani jani ka jo chalat gwasme chalat no report me kana shup kana itungwan but chene itungwan chekana aram ro gwasme ram chela do jene che shup ko bor town a jene che shup bor kana dangwana ka koken wi mi da ne dang di kan shup bor ne dangwana to ka jaram me muraje kan dang di kana kan kone de content to survive chene den content to survive gwadme Tika appeal ke leg state government and they can security they can realeka re yiëër ko yiëër mo mishi boche wejena den na la ga wena ga da do ajene kontin jel kare yiëër mo kene de kontin la ji unit state kene ruwen administrative area ka ji apanal kene de torten wena mo nyodo ne ti rudin yal kanwore donc de la jang de tot nwere kan jel long tin jen ka apanal tin jen unit state la jel kan kare yiëër mi jen ka wokan ki juba la use kan river route so kuje mo yo kan re konti ga leg state no de yen security de yen realeka ko te right now nakana
Canada government of Lake State they can secure the murung they can mun ko ne kene kan nakana yuno na kan passengers kan de kon jel ke boni mi chirante woje na ka penal chirante woje na ke the state la jiga na kan wana mon ko ne den kon jel gare ye ke jigre ta penal ke ji the state ke wing so ne tine kan kon la yem la jimala use ni chang gwada me chinaro ke ji the state ko ko mi shirye ga me ce ben man ci ne din dan ne dan dire ko ne shikan ci garwa ci kari pori kana to mi chane ko ntila ji unit state authority chaga ti je kare ga dan ci to ka ne ku kan man dan shore lat akan me ku ne duno chala do ne titter tin kam ju panye jiar kana Lake State ko me da dio je chale mo ko gwa pa yo ku wok te ji to ko no cha ok Nuer cha ko pe jin binimi gwa ji ko jo to tino chane dangol baro cha ga nak tin chaling are ko ramone adu non walle ane de GNT ka unit state ka jen ka panal we ka juba wa cha ko nak da drop ka Lake State so na me issue medit but unit state means information and communication nyamu chal Kenya Jonas KRA I cannot tell me I cannot tell information we can receive. This might be the first time we can receive. Ko enbo mi shikana me no baji en ka ba jo nak bodo ne dang ditin. Ano. Tang bus mi to chai mara lenka. Ko ne ko na dong mi chi information chi chu kan ne chu den lo chi goro ba do ba lenga ka la pel kan special kan ko lan kum kirm yadi. Mi chi re ka to kan wore cha goro ba la pal ga ba do en pin. Kuje me kanere ti jiyu to say kan tele ka ramimo mugu kana mulus kana sorry mi muku kana yes de ko larno mingat kana ramingat kana mu de ka kam information mirong akane mugu ne de ne mdan hero de ko ne de kon na ga de ye jen yo pani jar me bi but chala do no apnal ka jiyu to say kana kon chanak da duop kana ye nang do de jen de wu de ro kana de wan donc kind of bani information mirong kene de kon la shi mananat ko be ga banyal kene dang ne dang ditin kontin tin chicken ti chi logo ba shoot ken ba kalat kene look no dong de ga target ko to born to right now tinya ken chala do ne so chine information me kan konben ka commissioner dong pani jar county wuri shal ka Gabriel Magog bol ko jaram dan la commissioner ta ka malat kana ajene tem right now and would more commissioner mote ka dogpot ajene jaram da ku kan recognize ke kwa recognize ka panjijar maybe panjijar county kan kula ngaje go mi ji aspila yo detino ke ga kan ji SSPDF detino but te jojo ta government woni re continue mi ka ji aspila yo so kuje mo tikan garandi no dim ji kan kula kwa mi chala Gabriel Magogbol milat kan wona ne ajaram dan dong chikan recognize wudo mone mute ka dog por lo chete ka panjijar so we mean that the problem there mudo did there's a gap mute garin mi chitwo ka Nueri ka dong ke ne de masha jikume cha gur ke bajelat ko ne ko na jen by the way ka ordinary citizen ordinary civilian te chima de ni dong jeni gije tele jitet ke ko lat ko rodien jano ye bajo nak da do so nya Kenya che jo mo che jalat jeni tele ke information murong kane ko te junta state jeni chikala ronene as the government of Unity State, we do not recognize him as a commissioner of Panjijar County. The person we recognize is only Gabriel Magobol, who is in a dog pot. So Ramadan la kweru ni michika recognize chika michikoni ngwasme. So any information maybe can kontika Panjijar, kashika neken, and then chika nbu recognize. But menchala jene. Nere kona jen kapanal kajen ka Unity State akan shaw nako. Nere jen dang jok widero. Tichi liu kane dang de tichi survive right now. So gori jeno bia neme bia tar bia janga yene content binimi ti jena kamana hi jeno ka Panjijar ki ka panal ana mene keti ko right now neme chetuok minute am no ngai kondi almadan le roda ko telecommunication murung ne content ne telane kirmi yadit yo kini kon met kesel kirmi yadit mi yo mi cha nori ana chika report chika nano
jem ne yin right now le bini ke Sudan Post che bin ke radio tamazuch che be ke radio so there's a gap mishi awonen kone same information no ku concern kana kontila nuwatin be ka kuma spela yo me kan cha bin ga lapel kan shi kan alat ne ji 32 kana yin wan mene tara mene goro more information ko kana ne kon la da kana kon la but goje shing no raga ji dori kono no kan ci gieno ka panal ki ngan ci gieno ki interested in me ne ri ci wuli wada drop no kono me very information by the way cause mukando kana ko la labe jemet ci anga jete gwazo mete gapte ne kan ne kon la kwari interstate ano kan ci kare link ne da konti ka panyi ja la county commissioner tin guni me kana county commissioner ci akwanya lo yini that tukuma spela yo tikan ka commissioner yen tukume men la kuma kim yadi tikana commissioner yen ka kan war kala ton ci ga gabran magog bula lat kuma gwatme wajiram dana kware ko gona se kuma self kim yadi tre wujin guni me rambo diyan tikane ko na so kuje mo kan information shi ban kan teleke information kan they do not have any credible information mun no de cikin rajja kan hotel ne de ci liu unless they take a credible source mun yat kana mul arandien so again just for agent talking with me go up there take a mal please make sure you drop the comment there and which lingo right which with me kare je nang yuro de ko ne anak kana dang de take a boat sorry tel bon mi kan jek bat ci chubre which board